Nkosi yezulu nomhlaba. Ngilukhethe uNyazi lwezulu. Lo oguqe lapha umshumayeli uDlamini wase Harding emzini wase Foundation. Bantwana benkosi enkulu yasezulwini siguqele ukuzo bonga nokuzothakaselela iningizimu enhle lapho uThixo wethu bufika uNazaretha abuzalwa. Ngizobabaza nami njengoba abadala bebabaza abashumayeli. Ngizobabaza abantwana benkosi ukuthi nguThixo lo phambi kwethu. Inhliziyo zinga yaluzi nguThixo lo. Ezweni lakithi ngibizwa enye indoda ikhona ebandleni. Mshumayeli uzofika. Yebo ngizofika. Isithi le ndoda Mshumayeli uDlamini insuku zonkosikazi wami ufike izwi elithi sezigoqiwe seziphelile. Awu kanjani useyachaza uthi sibone kanje waze wathathwa unkosikazi waze wawufinyelela kwathiwa unkosikazi la sewukhona yabona usenakuphindela. Kodwa nkosikazi sizokunikeza ithuba lokuthi uhambe uye kumkhokheli. Khokheli wakithi uMamngoma. Ufika uzihlola ukuthi ume kanjani ku14. Ngoba u14 kaAugust ngeke usakufica walo nyaka ophelile. uNkulunkulu lo phambi kwethu. Yazi lwezulu siyabonga Nkosi yamakhosi. Sibonga uba sikubone samphefumulo uhlangene nenyama kodwa sicela usigone baba singeduki. Lo Thixo uyasetshenzelwa makholwa. Umuntu uyazikhandla. Uma sifika nabadala abayifundisi bakithi siya uNkulunkulu wakumhla ka1 August kuthiwe umhla ka15 ke kusashaya. Uma siyobika izindaba zomuzo wakhiwa ukaThixo zibikwe bese sithola lelithuba bese ngiyibika le ndaba. Usebheka ngapho wasezulu nabheke ngapha bheke phezulu. Umbuza ngibuza wathi Mshumayeli njengoba kwakhiwa umuzi wakho lo nkosikazi uyanikela yini? Baphathi bomsebenzi kaNkulunkulu sisencindezini enzima ekumele ukuthi abantu noma sihamba nabo masibazi ukuze nathi saziwe nguThixo. Kodwa uma singezubazi abantu esihamba nabo mhlambe nathi sizokweduka sigcine singasaziwa. Mshumayeli uma ngabe kwenziwa umsebenzi kaNkulunkulu kwakhiwa njengoba kwakhiwa uyanikela yini? Nkosi yamakhosi uyanikela. Ngiphendule lo mhla ka15 ozayo umhla ka1 August. Mshumayeli emzini kaNkulunkulu uyahlonipha yini akanazo izindaba zokuxabanisa ibandla? Nkosi yamakhosi njengoba nginaye asikaze sihlale baba ngoba naku esedungile umsebenzi kaNkulunkulu. Usethu wasezulwini ngaleso sikhathi Mshumayeli yebo insuku zakhe bese ziphelile kodwa ngoba kusasetshenzwa kwenza umsebenzi thina boShembe somandisela izinsuku. Thina boShembe somandisela izinsuku. Kathi Nkosi yamakhosi wayesethi Inkosi imbusise zizophindwa izinsuku zakhe. Kathi mina amen. Ngokulalela ngokungadunga umsebenzi kaThixo. Ngithenga ngisabuyele emuva ngingakalithola ithuba lokuba ngiyofika bese ngiyamazisa umyeni wakhe kunye naye useyafona umyeni wakhe usethi awumshumayeli sowufikile kubaba ngithi sengifikile Hlarisuthi. Usethi ayi
ebusuku kade sesinenyanga yezulu ibiphethe ibhuku ebelithi ngomhla wa-15 insuku zobe zigoqiwe ezikalo nkosikazi kodwa thina boShembe sesisengezile. Ukhona lo nkosikazi namhlanje. NguThixo lo phambi kwethu bantwana benkosi. Ekumele kuba uNkulunkulu asiphe ukunyathela okuhle nokukhuluma okuhle ngoba kanti kusho ukuthi uma ngilidunga ibandla nami ngizodungwa. Uma ngivilapha emsebenzini kaThixo nami ngizovilaphelwa umphefumulo wami ngomhla wokuphela. Bekumele ukuba lo Thixo uyasetshenzelwa. Efika umnikazi wemphefumulo ngesiqu sokuqala kulwamusi. Uthi bayiqhamuka eza uthi owayekhona umpofana ngaleso sikhathi emzini wasefoundation uthi halala halala Nkosi yamakhosi halala ehalalisa. Uthi umlobokazi wayekhona ngaleso sikhathi umkhokheli Mashezi uthi awu mayesefikile umyeni wami angaze halalise kangaka hlobo luni lo mfundisi ongawufaka ukhololo. NguThixo lo phambi kwethu. Obona inhliziyo zethu namanje njengoba silapha inhliziyo yazihlola uyazazi. Nezingabazayo nezivumayo. Uthe sasho kanjalo usethi hayi wemlobokazi lento oyibuzayo othi ngiwufaka usho ngenhliziyo umlobokazi uthi wemlobokazi akundaba zakho lezo thina boShembe sehle emazulwini ukholo siwufaki lapha emhlabeni ngoba thina sehle emazulwini noNkulunkulu siwuNkulunkulu uqobo lwakhe. siwuNkulunkulu uqobo lwakhe. Usethi ngaleso sikhathi kulandwa umuntu waphansi khona indawo ekuthiwa semvolosi kulelalizwe lakithi. Owayesegule njalo egula njalo amazinyo opha. Kuhleli kopha emlomeni kuhleli kopha kuvuza igazi. Uyathathwa lo muntu uyabuyiswa ulethwa lapha. Mayesefikile lapha usethi uShembe esethandazela usethi lalelani nina seniqhina amanxiwa emazinyweni alo muntu thina boShembe namhlanje sikhomba ngomno wakho wethu wasezulwini akuphume konke ukufa. Wathi na ekhuluma lokukhuluma kwaphuma izinkunkuma zilekalana ziwujenga ziphuma emlomeni ngezwi. NguThixo lo bantwana benkosi. Kubuyisa indoda. Le ndoda yimbe yayinezifumbe ezithathu kulo wamuzi. Uma sebebuthene sekulapha ilokhu idla imhlathi yasezulwini ihlabalela ukuhlabalela ongakuzwa abantu ngoba babengazi lutho kuqala. Bebuthene abantu lapha endlini lokhu bathi ababekhona leso sikhathi kuthiwa amadlebe ayigejana ubona enye iye phambili enye emuva. Uma sebekwa lo muntu lapha ithi indoda actually le ndoda yayisigquma kweselesele ihambisa kweselesele ibanjwe isono. Nami mhlawumbe singibambile nawe mhlawumbe sikubambile. Awufuni ukusivuma. Siyavunywa isono ukuze umphefumulo usinde ngomhla wokuphela. Kodwa uma ungavumi kungenzeka kubopheka inyama kuze kuyobopheka umphefumulo. Ndoda wenzani? Ithi indoda Nkosi yamakhosi sengikubonile uNkulunkulu ngesikhathi esithile ngenza isono kwavuka isifumbu. Ngabuye ngaphinda Nkosi yamakhosi ngokuqhubeka kwesikhathi kweminyaka ngenza isono kwavuka isifumbu sesibili. Ngabuye ngaphinda ngenza isono kwavuka isifumbu sesithathu sangihlalisa phansi njengoba sengihamba ngigquma kweselesele ngingasakwazi ukuhamba isifumbu sesithathu kodwa lezi zifumbu ezezono zami. Ngabe ngisho ukuthi ngizivuma ngizibika kuwe kodwa asibaningi. Uthi uNkulunkulu ndoda ngoba uyazivuma izono zakho. Thina boShembe namhlanje sesiyaziqeda usephakamisa unyawo lwakhe
uyathandazela uthatha unyawo alibeke phezu kwesifumbu siqhume, aphinde alibeke phezu kwesifumbu siqhume, aphinde alibeke phezu kwesifumbu siqhume. Yavuka indoda yagqumagquma yathi umkhulu uyesabeka. Njengoba sisho namhlanje kulezi ntaba sithi Nyazi lwezulu umkhulu uyesabeka ezweni lakithi laseNingizimu. Inkosi ebusiseni kuzweni.